Twongeye kubaha ikaze bakunzi Umuragwa Family TV. Tukaba tuje kuganira nanone muri wa mwanya dura tukaganira, tukaba turi kumwe n'umutumirwa ugiye kudufasha muri iki kiganiro cya siporo. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibibazo bigiye bitandukanye byo muri siporo. Turajya mu Rwanda ho gatori ntidutindeyo, hanyuma tujye no ku mugabane w'i Burayi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni izihe kipe enye ubu ngubu ziri mu myanya nyine ine ya mbere muri shampiyona yo mu Rwanda? Ikipe enye? Yego, za mbere muri iyi shampiyona yatangiye? Yego. Ko nzimo imwe nzi Gasogi ko ariyo iri ku mwanya wa mbere, iyikurikira ntazo nzi. Ntazo uzi? Ntabwo urimo urayikurikirana cyane shampiyona yo mu Rwanda? Ntabwo ariyo mpamvu, ntabwo irashyuha, iracyakonje. Ikipe enye ziri ku myanya ibanza ine ya mbere nk'uko wari ubivuze ni Gasogi, iya kabiri ikaba Gorilla, iya gatatu ni Kiyovu, iya kane ni Rutsiro yo na AS Kigali. Zirakurikirana zinganya amanota, usibye ko imwe izigamye ibitego byinshi kurenza indi. Okay. Hanyuma tukiri mu Rwanda, reka nkubaze wenda amazina y'abakinnyi nka batatu b'Abanyarwanda baba bakina muri shampiyona zo hanze y'u Rwanda. Abakinnyi batatu? Yego, baba bahagije. Hari Mutsinzi Ange, ariko ntumbaze ibihugu bakinamo. Ntabwo ubizi? Aya, ntabwo mbizi. Hari Manzi Thierry, hakaba Mangwende. Ese ko ari benshi, ba Jabel, ba Mugisha Bonheur, Jihad kapiteni w'Amavubi. nawe abandi ntabwo bari kuza. Ba Yannick Mukunzi, ariko ni benshi. U Rwanda tumaze kugira abakinnyi benshi bakina muri shampiyona yo mu Rwanda. Hanyuma kuri ubu ngubu wamenya izina ry'umutoza uri gutoza Amavubi ari inde, yitwa nde? Ntabwo izina rye nzi kurivuga. Washobora kuryandika aho naryana, ariko kurivuga ntabwo narivuga. Ibi biriya bidage se wamenya kubisoma? Icyo nzi cyo nuko ari Umudage, ariko amazina wapi ntuyambaze. Ikindi kibazo, watubwira umubare w'abakinnyi uzi baba bakina muri Rayon? Muri Rayon hari Haruna, hari Muhire Kevin, hari Aimable Nsabimana. Nzi abo barabaye. Hanyuma tubwire abo noneho uzi baba bakina muri APR. Muri APR nzi Ruboneka, Mugisha Gilbert, nkamenya Niyigena Clement, hakaba na Yunusu, ndi nindera Yunusu, hakaba na Claude kapiteni wabo. Sikugira ngo sabo abo barabaye. Nta munyamahanga n'umwe muri APR uzi? Aya, abanyamahanga sinjya mbamenye. Okay, reka tuve mu Rwanda gato dusimbukire mu mahanga, cyane cyane twibande muri shampiyona ya Espagne. Ikipe ya Real niyo kipe ubu ngubu navuga wenda iyoboye izindi ku isi.
bitewe wenda n'uduhiga igiye ifite irusha izindi, hanyuma ikaba ariyo kipe ikunda guhurirwamo n'abakinnyi baturutse mu bihugu hafi, wenda navuga ngo ugasanga nka ekipe irimo nk'abakinnyi 2 cyangwa 3 bo muri icyo gihugu cya Espagne, gusa abandi bose basigaye ugasanga ni abanyamahanga. Kubw'iyo mpamvu rero ndi kugira ngo utubwire abakinnyi waba uzi bakinira ikipe ya Real Madrid nibura bakomoka mu gihugu cya Brazil. igihugu cya Brazil Yego. nzi babiri. Okay, batubwire. Nzi Rodrigo na Vinicius. Okay. Ngo nabo ngabo uzi. Harimo n'undi bita Militao, ngo nanjye niwe nzi, abandi simbazi. Hanyuma tubwire n'Ubufaransa buri mu bihugu bifite abakinnyi benshi bakina muri ikipe ya Real, batubwiramo amazina yabo, wo batubwire bose. Kuki se niba ntabazi bose? Nakubwira abo nzi. Nta kibazo. Hari Mbappe, hakaba Kamavinga, abandi se ni bande? Hari abandi babiri ntari kwibuka amazina yabo. Nabo ngabo abo nzi amazina nabo, ariko harimo abandi babiri. Harimo n'undi bita Chouameni hamwe n'ubita Mendy Flora. Reka dusoreze mu Bwongereza. Bwongereza ndi bukubaze ikipe ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere mu Bwongereza. Nayo nzi, ntiwirirwe ukimbaza. Nayo nzi. Kaniye kubajije. Nayo nzi. Ubwo icyo ngicyo rwose wapi. Sinzi naho bageze bakina, urumva namenya ngo iya mbere ni iye wapi. Mu gihugu cy'Ubwongereza umukinnyi ufite igihembo cy'umukinnyi nyine wahize abandi muri sezi ishize uramuzi? Ndamuzi, akina muri Man City ariko izina rye ntabwo ndyibuka. Ariko akina muri Man City. Ariko urabizi ko atari Kevin De Bruyne. Ya ntabwo ari we. Nta nubwo ari Haaland. N'undi Phil Foden. Uwo ngo. Okay. Phil Foden waturusha igihugu akinira cyangwa akomoka mu kihe gihugu? Manza ari mu Bubiligi. Phil Foden ni kavukire y'Ubwongereza. Ntabwo mwibuka mu bakinaga ejo bundi? Sinzi narishyizemo ko ari Umubiligi. Ni Umwongereza. Umubiligi ukina muri Man City ninde? Kevin De Bruyne. Ubwo nubona bitirana inyinshi. Reka tugushimire rero ku bisubizo duhaye byo muri siporo. Tunagushimire nyine ku mwanya wawe watanze kuri iki kiganiro navuga cyiza tugiranye. Hanyuma abakunzi b'Umuragwa ni ukuri turabashimira inkunga muri gukomeza kugenda mudutera. Twongere tubibutse gukora share ku biganiro byacu, kubiha like, kuduha comment. Kirenze kuri ibyo mugakanda subscribe abatarayikanda. Abayikanze nimuzongere kuyikanda mutaza subscribing. Turabashimiye rero, ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Ciao ciao.